Biyag ti tao. Hello manan kada kayo na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakpay ti barumanan nga episode. Kaplaon ti pay ni Ma'am Wilma Agman, ni Ma'am Belinda Ramos, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Alcatlin Umayas. Katitayin tayo nga ruden denggan ti episode 285. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasano akon, Ben? Masikug akon. San ka matabay-bayan ka? Takdiran ta ti panagsikog mo na ni. Tiyak kumapay kaya ti agsikog. Taubingak pa iti taon ko 19. Sana mali, tadi ka baybayan. Da kayo itagbaling nga anak ta. Agawid ta nga rodan iti lugar mi. Kuyogan nakngagpud no kadag iti dadakkel ko. Sige, Grace. Lagubing kamit tayo anagsikaw anak kaw. Kunam amapan ka ag trabaho iti syudad tapno agurnong ka iti pagadal mo iti kolehiyo. Ngam nagpasikog kamit tayo. Pakawanan dak, tata. San ko baybayan ti anak kiyo, tata? Sige. Anyangay nga rod kat abdalitan. Nalpasan ti amin. Okay, kasano nga rod? Anyat plano mbaraw. Ikasarmaw ti anak kaw. Kuha, tata. Awan pa yung urnong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ay na. Agpapada tayo nga rod. Ano kasta? Kahit anyangay. Agurnong kayo pa nga rod. Iti pagkasaryaw. No, adapan nakabalin na, tata. Uwene na. Kapilitan ay nakasta. No, ada ko mabalin me, di ure na kami taggastaws para di panagkasaryaw. Hanggang awanan kami met nga raw. Anyat trabaho maya baraw. Driver ti truck ti boss ko, tata. Kasta ya. Ala, maudin to nga rodan ti kasar. Agurnong kayo pa. Di kan agsuble jay syudad, honey. Anya? Kasanong ti trabaho ka jay? Bye-bye, amon. Nagbasti tumatla ti sweldom. Kanayon pa ya madelay saan ka di? Sa bagay magkinti, Dito ikan. Diyak kaya ta panawan, nak. Tulungam langan da tatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya ka. Diyak mo't kahit apanawan ka, Grace. Kailiw ka lakit di. Numaya dayo akken ka. Bay, ito pa na ka. Gawin ka, tanay. Pangaldaway. Pinta pa yung mangan paraw. Sige, tatang. Oray, umuna kayon ta sumarunuak. Anya, hanggang aldaway paraw. Mabisinan ka Lepasik la to'y parparas-pasag, tatang. Mabait la day to yan. Sige nga ron, baka muka. Umuna nga rodain. Di kagbaybayag wain. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Ben amanugang taan niya. Wain bakay, nadlaw kumatday ta. Hanggang sapay la kumahat, agtultuloy akas ta. Sapay la kumahat, saan lang nga itaray ta. Madlaw mo't anasing puhet, lakay. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na nga minay. Nagad tayo ti baet ti tawon da iti anak ta. 19 laeng ti anak ta. Idinto ta 30 ti manugang ta. Naimbaglaangan ata nanakam ti nakarelasyonan ti anak ta bakay. Kasanaon upada na nga ubing-ubing ti panunot na ti nakirelasyonan na. Kasano lang nga tantibiyag na. Anya. Kan madlaw akas laan deren je anak ta je manugang ta. Nga raw. Nabambanog nga gapoy ti talaw nga baon-baonen na pailaang no sumangpet di ti balay. Nadlaw ko nga rod nga adda turturay ti anak ta, lakay. Bagbagam taw. Sana nasaya at tikas niya nga aramiden na. Ay, nagsakit ti sakak, lakay. Ilutam man. Wen,
Mabit lang, tagpilisak bihit ha. Kapit-pita kami tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit una yung tisakak. Mabit lang ka di. Agpilisak labi. Anya kamatan, nagbayag kamat, nagsakit una yung tisakak. Umayan. Atay ta. Nakapilis akon. Nan, tayo luto kong tisakan. Alay ko. Apay nga kuktra ka nga eh. Kasano, kat nagbuntog kamat ngamin nga gunggunay. Grace. Makapasuron ka nga asawa. Nakaginginad ka. Pasensya ka na. Sorry. Mala, iluto kong tisaka mo eh. Sige, darasam kat ni, nagsakit una yan. Ayun, nagrigat kat ngaminan ay ati agsikog. Nagado tinasakit iti bagbagik. Sikala ko mga minan ti agsikog. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi Barok, ah. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Mawatak na na. Pasit siguro ti panaginaw na day siya. Ay na, di murwamon Barok. Ung tamot nga minsag paminsan, ah. Tapno saan na ka nga anderen launay Barok. Awan problema na lang. Ay ni Grace. Nga uraan niya pa'y tararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababainan Barok. Ay na. Awan ang yaman na lang. Maawatak ti asawak. Bakit? Agreeing ka ba? Mabisin ni baby. Pasusumbit. Makaturturog ako na yan. Pasusumbit ni baby. Tamabisin. Awanan gatas asusun na kanyak. Inibusnan. Nagrawot mat. Awanan ti padedekkan kwa na. Anya? Ingka itimplanan iti gatas na. Uray tadamat ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabit lang. Darasam kat ni marangrangak. Makaturturog ako na yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho. Anya? Agsubliak nga waitress iti restaurant. Saanin bakit? Siyak latang tagsapul iti trabaho. Siyak tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Siyakon. Sikat yagaw awir. Tanalalaing kang agaywan iti ubing. May mayat ti agtrabaho ngam agaywan iti ubing. Jak makaanos. Anya? Di naklapdan. Palubusan nak tapno awan apa. No lapdan nak. Nasaysayat lang agsinatan. Anya? Nay, agsingsingpot ka iti syudad, Grace, ha? Laglagi pa nga daanak mo panawam diti probinsya. Wen ka di. Unay kayon aya. Imbaga ni Ben nga isulangan tagsubling agtrabaho iti syudad. Ngam di mo mo't kayat. Si kamot agpilit nga agsubli iti syudad. Jak kayat ti agyan dito'y probinsya. Makaboring tatang. Mas kayat ko ijay syudad. Marilax ti panunot ko ijay. Apay, di ka mailiw iti anak mo apanawam. Mailiwak ngam agawid ak tumatla ang tatang. Talaga natangkin ti ulom. Sige, makamu ka nga raw. Ha? Ni, sigawad ka mela. Nagawid-kawid gayam. Ni Grace, saan mo ang nakadwa? Ay na, Manong. Day tangarod ti umay ko ibagakin ka. Ha? Apay? Ay na, nagrigat ti agsao. Ay na, adan sa bali akadin na ijay syudad. Kanya? Sino? Katrabahuan na, agkabkabalaydan. Anya? Ang biyahe ang agpasyudad tatang. Nakamain, kanina nang yaw tagpasyudad Barok. Ang batikan dito balay, tapno maliklikan tiriribok. Tatang, Wan Barok. Aw-awiram laangan ni baby. Tada kami kinitatang yo ti agpasyudad. Yawid men ti anak me. Agawid tayaw, Grace. Agur-uray lagi ti agamam iti balay. Manjak tatang. Grace, apaya kasta ka. Si aasawa ka.
Ngam nakirelasyon ka pa'y iti sa bali. Nilari ti ay ayatag. Nilari ti may bagay kanyak. Taub-ubing ngam ni Ben. Lakayan ni Ben na may kumpara kanyak. Lare Barok, amom ka de nga da asawa kan anak to'y anak may. Uwan tata, amok, apay nga ron nga ilare mo pala ay. Aging inayat kami iti anak yo, tata. Sana mambalin na ito nga narambidin yaw. Anak ko, maasik ako mamad ka na iti agamam. Maasig kayo kumamat iti inawag. Nanang, tatang. Ha? Anya, Aginaw ka kunam. Uwan tatang. ay na anak ko aya. Una yan. Anya day tuyon nga inararamid mo. Uray tasaan kami mata nagkasar ka ni Ben? Uwan angam kasanon ni Ben kan ti anak yaw. Di ka la naasyanan iti anak mo, Grace. Di ka la nagpampanunot mo taon. Basta, nilari ti ay ayatag. Kat nakasagana amang ikalay sa kanya. Kaya't ko makasarita ni Grace, tatang. Nanang. Saanan Barok. Tamangan no, may lawan ka nga garamit iti sana nasayat. Juan Barok, kan maysa, saan akayat ni Grace ti makisarita kan ka? Nanang. Pasensya kan Barok. Talaga asaan mi amaallo ko iti anak may. Ngam agpakpakaasi ak, Barok. Di mo ko maipanaw ti apo ko me. Hindi ka mananangan, nanang. Tatang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kandak pumanaw nito eh. Taurayak nga gawin ni Grace. Ha? Ando nagsart nga tricycle iti batok. Ala, umay ka lari, honey. Wala ni. Oh. Aginayat ka kat ni. Tagkalan ti tiyan mo. Tang Grace, tidimtang. Talaga gayang amasikugan. Kas lang matutulog ti puso. Pumalawak nito yan. Kaya namasang patandak dito eh. Subyak to lang hindi kitikawas ko. Magnakaw ni itiridaw ti kusina. Nasayat magtapimanaw ang dadya alalaki dito'y balay nanang. Kasano adi pumanaw? Kat insangpot mumatan ti lalakim dito'y balay. Saan ko alalaki ni Larry, nanang? Ta saan kami nagkasar ka ni Ben? Kasano nga rod? Ikasar na ka ti kabarbaro nga asawam? Wen, nanang. Saan pa nga ita? Tadandanin ti panaganak ko. Agkasar kami to, inton makapagpas ngay, ken makatanggada. Anya nga rod ti planom ita anak ko? Agnaad kan dito'y lugar tayaw? Agsubliak iya syudad. Dahil nakagsapul iti na pinto sa panggatak nanak. At dati ka dalak a high school amang tulong kanyak. Kay, adaking kaday ta anak ko. Basta agan anad ka akanayon, wan. Kay, kasanon ti anak mo. Mang tadak to iti suportana. Apa man na makatrabaho ak nanak. Larry, uba man ni baby tadigusik ni Balong. Disturbo na itang anak mo. Di mo pala ngamin ito ditipod ng ama na. Ha? Imbes ati anak talang ti asikaswam. May ramraman na itang ubing. Anak kulat ta ni Balong, Larry. Wen ngam saan ko nga anak? Saan anak taod kanyak layta? Ti kayat ko, tilang anak ta ti asikaswan ta. Ay, talaga ka di adi mo may patag ni Balong? Jak pagan ano? Ito't mukit din iti ama na. Disturbo lang layta. Di mo yadayo ti apo kumikada kami anak ko. Da kami ti mga awirkin ni Balong. Ti anak mi ka ni Larry ti awawiran nyo, nanang. Tagtrabaho kami iti asawak. Anya, pagtrabahoan nyo. Agsubli kami ijay syudad, nanang. Isu nga awiran nyo ti anak mi ka ni Larry. Inawaga ko ni Ben. Katimbagak nga alaan na ni Balong nga anak mi. Katimanugot adagos. Anya, May mayat matlaang. No ti anak mi ka ni Larry ti bantayan nyo. Tapno maasikaso yung anaimbag, nanang. Takayo pa lang ti mga iwan itanak ko, nanang. Tapno makatrabaho ka na imbag. Wan anak ko, di ka madanagan. Tajak baybay anti apo ko. Agyamanak nga lang. Agsubliak nga rod manan ni Jesyudad. Tayo nakmanan agtrabaho.
Ben, naulimak ka manan. Anya ti pampanunutam? Ako, pampanunutak ti anak ko, ma'am. Kailiw mo ti anak mo? Awan nga rod, ma'am. Hingam nagadayo ti lugar me. No kayat mo, kuyugan ka. Usarin ta tilugan, tasarungkaran ta ti anak mo. Ha? Ala, nakababain, ma'am. Ay na, apay ko maamabain ka. Napatid kan iti pamilya mi, Ben. Saan kan asabsabali kada kami? Tanabayag kan nga agpapaay kas family driver mi. Imbag ta nagawit ka, tatang. Closing program minton bigat. Sikat ti mga isabit iti medal ko. Ha? Nakasta? Ada medal mo, anak ko. Wan, tatang. Kitnusyak ti top 1 iti klase mi. Anya? Wow! Congratulations, anak ko. Congratulations, Balong. Kapoy ti dayta. At ti regalo kan ka. Thank you, nana. Ma'am, kasano nga eh. Inton bigat pa ilang ti closing program tayo, anak ko. Agawid tayo ka din? Saan pa eh? Atendaran tapay ti program, Ben. Ben, iho. Apay no, agasawa kayon itanak ko. Ha? Ala? Nakababain, sir. Sa anak ang maikarikin ni Ma'am Amy. Sa anak ang maikari ti pamilyayo. Nakurapayak lang, sir. Taploy bagakan ka, Ben. Nakurapayak mo't anay ka mang itasawa. Di Ma'am mo tibak lang ini. Ngam, nagtinulong kami anang imanihar iti negosyo. Anapalawan dagiti tasakal na. Saan kami anapili dagbalin ang manugang. Oray na kurapa basta na singpet. Awan problema. Nukasta, adan nagbalin ang nobyong, Ma'am Amy? Wan, Ben. Nagdan na kami pa'y iti sumagmamano abulan. Ngam idi natulagan ti kasarmi. Pinikot ti babaeng agkursanada kan ko na. Ket napandan ijay abroad. Anyo? Manipod idin. Jakon na kinobyo. Tamabutang akon ang masakitan. Ay, magpatatagaya man ay sukat, ma'am. Ngam linipat kun na ijay. Naklon kun tigasat ko. Oray siya. Inaklon ko matang tigasat ko kan ayat, Ben. Ma'am Amy. Adla ko maipod na. Ngam, mabahinak ta. Sana ka may kari. Anya day na. Nakababahin, ma'am. Ibagamkit din. Kasla amok day ta na. Di ka di ibagbagan ni Papa? Nga agbagay ta ka no adwan? Well, ma'am, Amy. Si Kaman, anyat makunam, Ben. Kinapod mo na. Nabayagan nga gayatak ken ka, Amy. Ison lang ta mabainak ngagpod no. Awan ti rumbang apagbainam. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Ha? Oh, I love you, Amy. I love you too, Ben. Tatang, addan asawam. Wan anak ko. Kat manipod ita. Awaga mon itinalang ni nanam nga Amy. Wan? Maikari akmet lakad di amay kadwa nga inam, Balong. Wan nanang. Ngamin, agpada kayo singpet kini tatang ko. Agyaman na. Agsagana ka nga rod. Taagawid tayon iji syudad. Taagnaid ka matan iji balay mi. Agdedin na tayon kada tatang mo, Balong. Hoy, Larry! Aldawan! Anya ka matan? Nangaton dyan init ngam di ka pala bumangon mat dita? Anya kamat, disturbo kay ti pan naturog. Talon dagiti anak ta, ngam kasta kalat ta. Nagsadot ka. Maturog mangan latam mong nga ramidan. Makarerang ka.
Ano nga balbaliw ka, Lari? Marigrigatan akon. Numarigatan kan. Palubusan na kung nga agawid iti lugar mi. Idi pa lang ibagbagak nga agsinatangam di nakpalubusan. Anya nga, di nanayunan man ti anak ta. Agbalbaliw ka kumamatan, Lari. Pangaasim. Ano sam ti asawam? Kay sumat ti pinilim apak ti asawaan. Tatang, Nagtangken tumat nga minti ulom ide. Anya nga ita? wan nga ron. Dapdapag ti babawik. Nga naladawan ti amin, tatang. Dakailan ti sikog mo, Amy. Wan nga ron, addanton ading ni Balong. Wan nga ron, katagyaman na ka. Gapo iti panagipatag mo kin ni Balong nga anak ko. No asino dagiti napatagkan ka, napatagmatan ka niya. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Ben. Agyaman na ka, Amy. Ay-ayatan kamat unay-unay. Saan nga itag nanayon kat pait wano sa ti mapasaram. Agtalag kay ti Diyos na marswa, tapno tulungan na kaamang sarangat kadagita akarik iti biyag mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tonggal maysa.